الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir masifum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna akoram malabina surah Al-Ahqaf ayat 5. Maka da wa man adallu ni gana caupu sawi. Wa man adallu siapakah yang mengalahkan kesesatan? Ya naritu to marillau doangel lo rilene fong Allah subhanahu wa ta'ala mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu yad'e naulet tarima wi parillo duanna ila yaumil qiyamah gangkan naso qiyam wa hum naya dionro marillo doang rilene fong Allah ta'ala an du'aihim poleri perello duanna to marello duangelo relene fong Allah Ta'ala ghafilun de na isengi de to na sedingi makukoi makutana ki makada iya robata batange ajuk kajunge ya biasa non rotawe marellau madenuang masio-sio maka daki ia robata batangnya yarega ajuk kajungnya puangi ga yarega tania neki apan cajingan nai fong Allah subhanahu wa ta'ala makutana ki madece maka da ia ro bocok sangyange ya biasa ni tauri tawe puangi ga yarega tania nasabak menengi tanya to pukang kay dinang kagaga iro bocok yarega sangyang dinang kanat dibola iro posibole biasa di sorong-sorongan dibaca-bacangan andre-kandre makapara puangiga yarega natanya tanya puang nasabak menengi degaga to mapatato bola degaga diasa posibola ia ro besi-besi parewa besita bateta pakarajawi puangi gayare ganatanya tanya nasabak menenge tanya taulandroi denang kanan caji piso ia ro besi pakutana maraja maka dai wong Allah Ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah de memang metona gaga caupu sawi tomarello duange tomaden duange yang kemudian menyerahkan harapannya tauna takutnya dia serahkan kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala padahal nisengi makada yewe apan cajingan Nabi fong Allah Ta'ala ajuk kajung bata-bata besi aliri kemudian rangka dipasangi kain lalu kemudian netauri tawe bocok-bocok la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah digagalalangan na makkadayamanan na yewe na weddingi na tarima parillo duan na to marillo duange
laur rialina. Makanya maka di Allah Ta'ala masangi maka di nagaga caupusawi. Tidak ada yang mengalahkan kesesatan orang-orang yang menyeru kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal naisengi maka dia batang-batangnya dia gaga dak culina dia naringkalinga. Maka dia batang-batangnya dia nak kita melihat bahwa orang-orang yang datang kepadanya memiliki hajat dan kebutuhan tidak. Bahkan dia ulim mewai alena menenge engka angin yang kencang dia ulim mewai alena rebawi. Tapi orang-orang kemudian datang ke situ. Siapa yang mengalahkan kesesatan orang-orang yang seperti ini? Lalu kemudian maladde napakarajana sehingga kemudian melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kia iyo rupape balinna seisa tawe makada engka memmeto diaseng. Makada tongan namoro napajaji wipong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rupape balinna seisa tawe makada engka memmeto dia orang alebireng. Engka memmeto diaseng idik mitu masengi. Nasaba iya rotongenge pong Allah Ta'ala miwad dimasengi. Hanya Allah yang bisa mengatakan bahwa ini benar dan itu benar. Ia ronaita mata nang kelinga da culi kajajiang riolona matata taseng ngitongeng pusaki narekku dia semanang ngitongeng ia ro kajajiang ngena ita mata. Nek ke dia senge tongeng narekku napatongeng ya korang napatongeng ya hadis na nabita sallallahu alaihi wasallam. Dena sinina ia ro napajajie ya rega kajajiangnya. Maka daki tongan namoro napajaji wifong Allah Subhanahu wa Ta'ala akita ni rianu saleh ega nagau-gau salah napugau sisa tawe maka daki napuriu pang Allah Ta'ala de napuriu pang Allah Subhanahu wa Ta'ala agasena minuman yang memabukkan de kajajangi napuriu pang Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya judi dan sebagainya, narkoba dan hal-hal yang lain, dan itu kejadian maka dekin naburu pang Allah Ta'ala tongan namuro nasabah napajaji pang Allah Ta'ala di jadi aga dia sengitungeng narekko napatungeng ipang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engka memmeto dia orang alebir maka daki de gaga alebir risese na rupa tawe narekko de nasi cocoki wi aga pole rufong Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rega pole ri nabita sallallahu alaihi wasallam. Makanya yaitu makadifong Allah Subhanahu wa Ta'ala ud'uni astajib lakum. Pada aril dua rialeku astajib lakum uterima peril duamu. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat At-Tirmidzi ad-du'a'u huwal ibadah. Na iya tu peril duangi pakasiwiang ni resesena pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anigi to meril dual lurilene pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti engkan itu tatep pariasena ritujunna apa duangam marajah. Nasuri wi agama asal lengangi. Nasuri wi agama asal lengange iya to merillo duange lo rilaine pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itu tuki tajagai riasenge apa sewata lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat mamwari rimasai pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nayaro pong Allah Subhanahu wa Ta'ala na puelo loridi rupa tawe makkacwe lori anu pura na panoe pong Allah Ta'ala ya naritu kita idi umat selenge engka akorang. Jadi iaro dia saparie aga na pueloe pong Allah Ta'ala da cueri ajak na to tulis sapa pakai asalamake leleki tengah benih mengambala sapa dia senge agak senjata tajam begitu pula sebaliknya dan sebagainya. Menenge wong Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kesaktian itu dan keselamatan itu pada senjata
napanoi fong Allah subhanahu wa ta'ala pole kulangiye lori linoy. Neke dineng kagaga sejarah maka da fong Allah ta'ala napanorang ni surona dia sengi piso, tomba, tapi dan sebagainya de. Neke aga napanorangi kita Al-Quran serekuam mengina baca ina pahang ina kamalakengi yanaiwe akkateningeng asalamaken rilino lebih paha di akhirat insyaallah. Makanya kakituri lepuk na yewelino malasita mo pa magalo mo pa pikirata tapakke guna miri tujunna agama na fong Allah subhanahu wa ta'ala ajak tak kecuwe-cuwe sedimi da wajib kita ikuti da ceri yang itu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ya rupa tawe weddingi coco weddingi tonga wedito tak pasala. Jadi akatan ningat tak yang itu akorang maka to paneritu hadis na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam narek koto melo pada salama nasa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam akatan dimasuk ki ridwai aga pura na panawai pang Allah subhanahu wa ta'ala maka to pada tukangnya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masifung Allah subhanahu wa ta'ala, perlu li supaya memanawa-nawa pada cengi bati tak mapikiri. Maka depe koga bati na irotawe weddingi na tatepper itu junna apa dua ngenge merelo dua lorilene fong Allah Ta'ala. Padahal ia rumah pancaji fong Allah Ta'ala mi bawa. Padahal ia weddingi terima perelo dua ta fong Allah Ta'ala mi bawa. Yang memberikan kita nikmat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Neke giliki matanga makita riajuk kajunge, matanga makita dibesi, matanga makita okobolata aliri posibola boco-boco dan sebagainya ulau-ulau oko kikuru matanga padahal apan cajingan namana mi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Yewe abong ngoreng ritujunna agamai. Abong orang ritujunna pape jeputa lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu nareko tulimang kelinga mopi makka dalokka ko makutana rito macai. Berarti majello imega mopa yare gana maraja mopa abong orangnya risesena agamata yare gari tujunna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Asabak nareko madeceng agurut tari agamata dega ga cinna-cinna tak melo bahkan hanya untuk bertanya. Sebab maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan narekollau ni masandro makutana ni bawa de pa di patongan ni de na terima ifong Allah subhanahu wa ta'ala sempajat tak pata pulo sona pata pulo weninna. Dalam riwayat lain narekong ka kilo masandro maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam di patongan ni pakada kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na kafiri kini akorangnya nasabaya tu sininna akorangnya semuanya turun untuk membantah hal-hal yang seperti ini kesyirikan. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masayfung Allah subhanahu wa ta'ala tapada cengiwi taparakawi apa sewat tak lori fong Allah subhanahu wa ta'ala taita makada iru megai bacana yaro megai pake-pakena boleh wattuna macuani malam wanita ita ni ternyata melo tulum mato lori padanna rupa tau bahkan tanya padanna sandro melo tulum lo mato ma doktor. Ini harus kita berfikir. Maka da ternyata dega ga onrot tak merelo doang dega ga makuasa mapasaulasa
degaga makuasam pereki dalle sangadinna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita ingat makada inna lillah, maka dia apun nangan naki fong Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, degaga onrong ali sulisungeta sangadinna lomi rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Memuari kaki si mata para kawi apa sewat tak lor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Memuari fong Allah ta'ala si mata napa belaki boleh resengnya apa duang dalam hal akidah keyakinan makoto peneritu warikada dan nia pangkokan. Memuari si mata engkaki pada cengi wi agurut tak reagaman fong Allah subhanahu wa ta'ala na terima manang isinin na pagkasuyata papide cita fong Allah subhanahu wa ta'ala na loloy sinin na atas salata. Allahumma gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.